Khubor Pibaro Shakatu Khubor Jungi ka Don Bosco Media Network. Ini phai shwash ki mat ki ba kongsan. Yakhi ka seng bhalang hin yau treb youth council bakiu dot palat pot ka petrol diesel bat gas. Nang buon ki nong di jing di madan halaim khra hadin ka kham COVID-19. Pensngo ka Meghalaya Truckers Association ya usambut Menteri Naka Jylla halor ki jing e jong ki nong nya truck. Penlong ka Directorate of School Education and Literacy ya ka state level exhibition to inspire awardees ha Shillong. Temantang ni phai ki Khubor ki ba kampanya. Kaseng bhalang hinyau treb youth council menta kasini kala penlong ya ka jing yakhi ban persya ya ka jing ki dor palat jong ka petrol diesel bat gas ha Meghalaya. Ya ka jing yakhi ka ba kum kane la penlong tang ha Shillong henrei ha nongston nongpo jawai mau korwat bat mairang. Ya kani ka jing yalang las dang na mot pran da ka jing wa ya ki jing thok persya ki dor penyang ha ki kenro na mot pran. Anda kani ka kenhun ki nong yakhi kala poi sha khandai lat ki pulit kim sha shui ki bantu shakhmat bat kani ka kenhun kala penlong biang ya ka jing wa ki jing thok ban persya ya ka jing ki dor palat ko penyang. Ha kani ka jaka ki dukhot jong ka new treb youth council ki lapan heru ki balun rong yong kum kadak jong ka jing persya jong ki ya ka sarkar. General ka HYC ba arsen rem ulaong baka jingkio palat po jong ka petrol ka diesel bat ka gas ha ka bakot kan kata ya ki baduk sing kami rangkat ka jing trelang jong ka Shillong city bat kumju ru bat ki district ki badano fair jong ka seng po rilum khasi we chantia mental singi ka artrik jong diu benai ngila rai ban pelong ya ka program black flag protest hakabangin penpau ya ka jing persya ka jongi ya ka jingkio dor klemran jong ka umpniang diesel bat petrol hapo ka jala ka jongi kumba baro ngitib nadu kani katayo beladap ke jingkiu dor jong ka petrol kala dap bantam ya ka sispa tingka bat menta ka singi kala poy du sispa we bat sispa artingka baka diesel kala poy du khandai psa ba khandai psa tingka kani ka jingkiu dor jong ka umpniang kam kata tangi gitu kiba don kali tani kita ki beruspa de ka jing kata ka deiru ya uduk urang li ya unong rep ujongi unong belas ngi ubahap ban pendon kami ki kali kamai baru ngitip nadu bawan kani ka lockdown jong snem arjar arpo ngilayu iya ka jing soasat ya ka jing janjar jong ki nongrep ki jongi ki balada ki wanra ki tiar ki jong ki bande ang dia po Shillong ki hap bande ka dor si tengka bat tengka si kilo jo ngila ban poi ban perkhat balada ka bai kali kala poil pa di ki arspa balai spa tingka tang ban wan hang dia Shillong barangi hap sak ban siu lane bande yo jo ka dor si tengka bat tengka lane ditat hadu katno kan long kajing lenyar lani kajing shim janjar juki nongrem tikani ka ni nakaliang jong seng sngo baka jing kiudor jong umpniang kam kata tangi kitu ki badon bam mereka kata ru ya uduk urang li nama dei maki ki bahab ban im lang ba kajing pendon kami ki kali kamai tilada kador jong umpniang kanang ya kiu na kasngi kan poi kapor ba kinong nya kali ki haban ut ban penkiu ka bai kali tiki ban so asat baki ban janjar kindai ki nongrep ki jongi tinakali yang jong kaseng ni penpau bat ya kani kadak kum kajing persya bagajing susi alor kajing kuman jong ka sarkar Jylla hoj ha ka khat santrik jong mentau benai nakali yang jong kaseng la depan ai kajing tho ha kami lana ka office jong chief minister jong ka Jylla ka jongi nritat hadu kani khlemat ngimpat yoi ba kandon kanu ka takajubab ya ka e ka ba kasinjam ka ba sarkar kan sim hak bai dei bagni kajing e jong uduk urang li Hakajo kapor kaseng hinyau treb youth council ka ribhoy circle kalami bante eki lama yong ha surok ba GS road ka sornong po bat ka balong ru kum kadak ban penpaw ya ka jing shim benta ha ka jing betha jong ka seng kme usamla Jason Lennox nongrum president ka HYC ribhoy circle haba ai jing kran ha ka tikasngi ula penpaw ya ka jing sngo khia kum ka seng na ka benta ki pat ba bat ula kerpat ru ya ka sarkar Jylla bakan penhiar dor no mardor ha ka bede bat ka petrol diesel bat ka LPG Hakeleng juga di kasih jankia. Haman ke district headquarter. Malam matha naga sengkini nilai ini untuk si syahmat banwa kumakila yui ki black flag ki flags ki banar wa per ban pempau. Ia kajing semua diau. Ia ka sarkar. Barkum ka seng leng bagan ka sni ka bamenta. Idon ni ka ban karpat. Ki excise duty ki ba labu hi daka sarkar kimi ki VAT kiba la impose daka state government niyo I kala kiu hadu kata-kata kumbangi ya sungtu basic price jong ka umpiang la dangia kren kan po ye tang ko basau punyo hadu sang ko tungka
tang jong ka petrol ba ikran ni kata Henry hadu menta kadang dei kesin ka bening kong haka history jong kari India ka petrol kan buat parat spa tekani ngadi ka basmusi kani ngadi ka basmusi nomor ba Laisha la benong ka state government agaju kopor ka central government kila bu yo pai ba hapeng kajing linyar ka di na kadang-kadang kum kaseng kumang ong IP kaseng ka baba ka bakit ni kalengkor jong kinong susnong kibut pisuk kiba kumang isung tu menta kiba bun kiba bala mestep mesni bam damir bun naki nong susnong jogi kamtam pori boy bun ni kini badum dan rei kajing kiu jong ka petrol ke diesel LPG kala bu ya pai ba hapeng kajing linyar ka bakrau namar ba we bala kiu dor kiu kiniang marma mardi baro ki bangi penerkam halai ngasem man kasing kila kiu kan ngadi kajing shisha pada kalian seng ka dawa ya ka sorkar jella bahkan bentu nano nakai ke baka VAT kadon hakan ka por ka menta 90% ke penhiarno charges habide ka petrol diesel berkunjur ke LPG kata kan dikajing terpat ka message ka bangi kuat ban penpau ka sorkar ban kowe ka bakam kepang Kinong nya trok haka jingelam jong ka Meghalaya Truckers Association mentakasi kilapan sngo yu sembun menteri rangba upreston tensong halor ka jingkta ka kamai ka ji jong kinong nya trok pakit doyong haka dorkas bala ASHA ubat tensong kanika kenhon kala yutho babon kinong nya trok kin do bilad kila du no yala ka jakpo na maria kanika kam la kenino da kibar jella kinong elam jong kanika sengkila yuthoru baki try ba penmi do bilad kim shimla buram satyaya kata ka notification bala penmi da katna transport jong ka sarkar Meghalaya kanika kenhon kala kenturu yu ba tensong ba umde ban pen kendriano iki warehouse ki badon ha khat lai mer khat khandai mer bat berni namar kajing don jong ki kaya rap pen yo kam yo jam ki driver truck that produce in any factories within the state of Meghalaya should be given to local truckers, whether they belong to Meghalaya Trucker Union or to any other union. But it should be given preference to the local authorities, local truckers. And why we are demanding up to 85% is because recently we have seen that Star Cement alone have purchased around 250 trucks to transport cement from their plant to various parts of the country. And as far as the news and the information that we receive, Star Cement is still in the process of ordering another 250 trucks so that they can transport the products to different parts of the country. If 500, 600 trucks are owned by these cement companies, what will be the condition of the local truckers which are here in the state of Meghalaya? Are we going to go out of job? If we are going to go out of job, how do we serve food in the plate of our family? So that is a very big concern for the Meghalaya Truckers Union. That is the reason why we have talked to the cement company, but the cement company up to now they are adamant to our demands. They have not given any assurance that they will solve the problem, or they have not given us any assurance that they will give us even to some extent any quotas. That is the reason why today we came and meet the Deputy Chief Minister, whereby we have also talked regarding the Meghalaya Industrial Policy 2012, where we have suggested to the Deputy Chief Minister that maybe it is time for the government to amend the Meghalaya Industrial Policy 2012, whether they should add transportation as one of the main employment for the local truckers in the state of Meghalaya. Ka Directorate of School Education and Literacy jong ka Sarkar Jilla da ka jingya trelang jong ka Ministry of Science and Technology but ka Department of Science and Technology New Delhi mentakasi kalapan long ya ka program state level exhibition to inspire awardees Arhajar Arpoe ha Meghalaya Bharat Scouts and Guides State Headquarter ha Shillong. Kajing temu jong ka program ka long ban penslur ki samla pulie ki badon saban le ki kam ki ba kham kerpang ha ka ba an lapat ban pentre kam yaki. Kani ka exhibition ka aila di kinong shimbenta bakila banang kiu shadu ka national level. Don bun ki jing mentoy na ka benta ki tu ki ba sha jien ha ka ba kila ban lit shimbenta ha ki wei pat ki limpung jong ka partai. A state level exhibition for Inspire Awards Manak. So Inspire Awards Manak, it is a program that is jointly executed by the Department of Science and Technology, Government of India and National Innovation Foundation India.
So under this award, students from class 6 to class 10 can participate, and we're looking for innovative ideas. So students with innovative ideas, they can submit their ideas, and the teachers can register the schools online, and ideas can be nominated online. So once the ideas are nominated online, there will be a selection process. So district level competition will be there, and if a student is selected at the district level, he or she will receive a sum of rupees 10,000 each. So with that money, they can build model of the idea. And after that, there will be a state level exhibition. So at this state level exhibition, if a student is selected, then we will give mentoring workshops. So we're preparing them to go to the national level before they go to the national level. So, and at this stage also, students can also apply for more funding if they need to improve the models. So at this stage, during the mentoring workshop, we invite experts from different institutes to refine the projects, to refine the models and prototypes. So these students, they will go to the national level, and top 60 ideas from all over the country will be selected. So these top 60 ideas will be awarded, and apart from winning award, they will also get the opportunity to visit Japan. We have this student exchange program that is called Sakura Student. Kumshibenta ka Pan India Awareness and Outreach jongka Azadi ka Amrit Mahotsav but ka Jingle Burom Legal Service Week na kalyang ka District Legal Service Authority DLSA ringkat ka District Administration hindi kasi kalapan long ya ka Jingle Palio Jingmut halor ka pang a talk on the SDG program and the 2030 agenda of the United Nations ha conference hall ka office Trekam u Deputy Commissioner ka West Chantia Hills. Hagani ka Jingalang, lapanyad da ka RM Karsantiyo, Chief Judicial Magistrate kam Secretary DLSA, kala ayro ikikantiyan patiang burom. Layo ka PowerPoint presentation na ka H. Thaba, but u Arijit Devnath kibalong kum consultant ka Planning Department. U AS Mukhim Additional Deputy Commissioner haba ajin kren uong, bakum kibatray sorkar, don kam yaki ban pintikana na kabantaban pintray hok yaki scheme, knang banla wanra ajin kalaya kari. Shu ki sahab sarkar ki deban trekat kum ki thong balabu di kitna trekam jongki khnang bahaki snap ki ban wan ka thong kan long ka bajom kiwi par ba ajin kran hagane ka singi kutup ya ka DD sengai ADC kat ba ya ki kantien khuble la yo na ka Sunita M Sayu Mukhtiar ka Jawai Bar Association. Azadi ki Amrit Mahotsav. This is also to highlight what all the departments have been doing. The initiatives taken by the different departments, maybe to achieve the goals that have been spelled out, or maybe to go out of the way to come up with initiatives, with projects, programs to make our country a much more better country, a much more better country than what it is at present. The years to come, and especially the few months leading to the 75 years celebration of the 75 years of our independence, I would like to urge all the district heads to think seriously about the action plan that has been spelled out by the various departments, go back to the drawing boards, come up with solutions as to how do we achieve those goals or the plans that we have kept for ourselves. And maybe in a few months or maybe a few years, we will see that we are not only good in, we will not only achieve the goals that is spelled out to us only in one particular goal. However, the other remaining goals that we have to work upon, that we are still at the bottom of the SDG index, we would at least better our position in the months and years to come.
Kinong Shong Shnong Kathan Yong Kuli ha ka Jinkershan lang kiseng bhalang ha ka Garo Students Union GSU but ka All Riboy Garo Women Association kilapan long ka peace rally mentakasi ka arpo artarik arajar arpoy Hamadan Mai Kuli. Kumshi benta bandawa ya ka sorkar baka deban penbet no klo ya upod usam haki kapod ka Meghalaya Assam but ban pentikna ya ka jing shong suk kinong shong shnong haki tan kapod but kipat ba kila dawaru bakim pediang satya dalele ru ya ka give and take policy jong ka sorkar but kila ong bakim kwa tang khendiat ru ba kijaka ba de jong ka Meghalaya bakan lecha Assam but kim kwa ru wat khendiat ka jaka jong ka Assam bakan wan cha Meghalaya. पूरा वोट दे देगा तो उन लोग अगर ज़्यादा आदमी हो गया तो आसाम हो जाएगा ऐसा बोल के हम लोग को बोला गया है तो हम लोग आदमी तो खाली फिलिंग करता माइक खुली योंग खुली हो रहा है बॉर्डर हम लोग नहीं जाएगा ऐसा करके आदमी कमती होगा तो हम लोग का ये मेघालय आसाम में चला जाएगा तो हम लोग नहीं चाहता ये वोट सिस्टम करने वाला हम लोग कभी भी मानती नहीं होगा लेकिन हम लोग चाहता है कि हम लोग का चीफ मिनिस्टर आओ पब्लिक से पूछो पब्लिक से जानकारी लो कि हम लोग का मेघालय का बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक है और ये अगर हम लोग 2 बार हो गया उसको इनवाइट कर रहा है वो नहीं आ रहा है नहीं पूछ रहा है उसका एक आदमी हम लोग को पूछ कर नहीं देखता है हम लोग का यहाँ रिबोर में बैठने वाला बॉर्डर एरिया का आदमी लोग को सब गांव को आदमी आज देखा ना आप लोग पूरा पब्लिक हो गया इसलिए हम लोग को दिन में भी इन लोग धमकी देता है तुम लोग यहाँ बाजार खाता है ये बाजार करने नहीं मिलेगा ये हम लोग का हो गया तो हम लोग चाहता है अगर अभी हम लोग ये नहीं इन लोग को नहीं बताएगा तो कब बताएगा तो हम लोग बता रहे हैं गवर्नमेंट नहीं सुनना चाहता है मेघालय गवर्नमेंट उन लोग का कान बेहरा हो गया होगा लेकिन हम लोग का पब्लिक का तरफ से या हम लोग का रिबोय का हम वोमेन का प्रेसिडेंट होके गारो प्रेसिडेंट होके हम बोल रहे हैं अगर उन लोग हम लोग का डिमांड को हम लोग का प्यार से बुलाने वाला नहीं मानेगा तो इससे भी ज़्यादा हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार है लोग बोल रहे हैं हम लोग असम का आदमी लोग आके उन लोग का कोई ऐसा लीडर है वो लीडर लोग आके यहाँ का लोकल लीडर लोग है उन लोग आके हम लोग आदमी को ऐसा बोल के जाता है मेरे को भी बोल के गया और हम लोग को धमकी भी दिया है गारो महिला लोग को बोलता है कि तुम लोग को ना हम लोग रास्ता में कुछ करेगा फिर भी जब हम लोग को धमकी दे दिया तब देखो इतना पब्लिक आ गया अभी हम लोग नहीं छोड़ेगा मेघालय हम लोग नहीं छोड़ेगा यहाँ सब जाति है गारो खासी मारवे कार्बी नेपाली आसामीज बोरो हर कोई जाति है यहाँ बिहारी मुस्लिम सब है तो सब जाति आज आए हम लोग भी देखने के लिए मिला है हाँ उन लोग मेघालय में है उन लोग बहुत पुराना आदमी लोग है अभी का नहीं है उन लोग बहुत पुराना आदमी लोग है उन लोग जाना नहीं चाहता है तो उन लोग कोई लोग हम लोग को बोल रहे हैं हम लोग नहीं जाएगा दीदी हम लोग आसाम नहीं जाएगा इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट करें Hadian ka jingwan ka klam COVID-19 ka jingwan mi jong ki nong shong di madan hasil enter ka surok laim kra kila nang bon man kasngi. Habe kren bat katu ka ningut ki nong di madan kila yitho baka daw baki haban shong di jing di harut surok kalong nakadaw ka jing tangan ka kpo baban ya ka jingdu bat jing kerdu. Kim la ban siyoy ki bay dukan ha ka dor ka barem. Nakata ka daw kim ban si ban shong di jing di harut surok walada ki ha ban shayu slap kal air walada shatim ha ki brio ki bayay bayang namar ba ki ha ban pendam ya ki yeng kasem. Habe kren yurang ba shnong jong ka laim kra uba Andrew A dekar ulai tho ha ka jing shisha ka laim kra kam ha ba ka vendor zone but ulai tho ru ba ha shwa ka jingwan ka klam COVID-19 ki nong shong di harut surok ki don tang khandiat ngot henry hadin ka jingwan lun shop jong ka klam COVID-19 kini ki nong di madan ki nang bon Wai di bukan di bahaya atau di bahaya pengikat di bakit di kamai deh di ayu kita kencang hangnya kencang hapo sebab bakin dia saja ai jaga ni jadi waktu ikan pandang baik ikan kamla ada bat ini sendiri orang ban buat dia tahu kita kan akhirnya mesin kan ayah kena ngajak apa bilang lagi tu ayah cakap bilang lagi bilang ini ada kita ayah kata baksir kan hak dia nak angkat wangi dia kali jam doang lah pada terbayar kita kan tang mentah tu lah bu kena apa sebab ceram nama tay siau orang Shillong ni yang buat tang apa tapi maksud mio ada mio era dukan lah
Rokawi ro bukan lo bun kalian main ada risau. Rokawi ro ba. Yo ada bukan lo. Bun kebanyakan ada ban yang berani so. Terus disang kong lo shong nai lah. Smoke yang kita biang bukan berai besar jika memang sedang tiada dia mau tapi tak tiada kalau kita dah ai bekas cakap kemudian kita kemudian syukur nang syom ni suruh ni dah yok nak iim pelasna lai nak slap lai nak liar syom ni suruh kalau jadi besar slap share liar share kita tempat perut ni beli bawa nak suruh teman cerita kata bawa yok kita ni semua apa am syok mai ya dia berai bersekar berusaha berkata dan sekarang kemudian bawa pinong kita nak kembali syukur ni lo kan tu kai ada ai pas kendong sebelum ali tu teh dia menolak ni lo di Ramadan kita tu di Ramadan orang ji siang mereka dah apa lagi bol dah habis lagi luit tu kalau lagi luit jaga ji siang mereka tu dan nak kuwen ji suy lại mereka tu jadi betul nak kuwen tolong ji ro kenang menji keliat tahu sebab itu nama ngak le maksudnya kita kriak ngak le keleng baru sudong kada sukai ngai song ta kita kai song apa kalau dukan bak mentum long le chui ta apa ni haslap le bang se hap le kita ji suai ji le banyak de kriak ni siapa pada kali tu kom em ji pada ka kriak le kom man ni keren sio hap tu ada kat siapa poi dan le kita ni tu hap si ji le ko hap jom te oi pun ini benar pun benar dia banyak cinta je kalau orang beliau pelaj tu jaga di pelaj kemudian dia betul kemudian orang dia selap deh dia noh ne dia ndak nak kumpa kakaan dia dia kan ko dukom belum ini sih itu cabang akit kriak noksi ngasak kalang kam au dalam selap kaleram sikli rumdon ya itu saya artau dalagan ni artisnem ngawan STO pero pelan-pelan hapo office hak dengan ni ai hapo thanak kan ni ai baru sudah ngai lo kita kan dah hak do kat Indonesia Malaysia lesniat lam no slap tengti masih pada hak dukan danประเทศtengti hak ai dan bapak office ngai ai kada bapak ngai kita andai dah ayo andai ngapa susong mentang andai basu em mentang asu yai tu betul baru si yai rot baik kembali kalau kalau taksi ngayat kita Mataki tu ki Khubor ngila po shibukut tak ada bengin ni syambiang kubli shibun.